Men bir nerse sorayın dedim elem. Sorayın emas, sorayın var edi. Paranormal явлениyaga bizdin dinde jana Kur'anda emne degen ошолор жөнүндө видеолорду көрүп жатам. Камераларга случайно түшүп калгандар көп экен. Эсли Кудай сактасын, көрүп калса эмне кылыш керек? Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Түдө түкүрүп коюш керек болду. Ал бар жүрөт ар жерлерде эле. Ар жерде эле жүрөт да. Нурмухаммад кар айтып бергенде бир жолучу касиде сабакка келет болчу депчи, туугандар. Берки башка алам туугандарчы. Биздин сабакка келчү экен. Нурмухаммадга эми саатты билесиңерби? Неме окуп дем салат. 3 барган. Ошол айтат бир күн сиздин сабакка келип сабакка качат экен. Касиде бияктан жер тарбиякка келбесе, тияк кененирээк болчу да. Айырмасы жок. Келет, алар деле мусулмандар, мукаллафтары бар. Талада кетип атып, атыңар ээн бербей качып келсе, "Эй, жин бир туугандар, кармап" десең, дароо тизгин тартып сага жардам берип кой. Жардам сураш керек алардан, ушундай болот. Мусулман бир туугандар, эч кандай кыжылачылыгы жок. Муфти Сакалейн, Самарканди, Сакалей жин инсандардын муфтийи болгон. Ибрахим Али Шейх деген Саудиянын илгерки муфтийи бар, жакшы адам болгон, мазхаб кармаш керек башка деген адам. Ошонун сабагына келгенде адамдар ызы чогулуп кетет экен, анан бир күн жиндер арызданышыптыр. Чалдарга айтып койгон, таяктарын көтөрүп келип туруп, минти ыргытып берет, ыргытпай секин койсун, биздин башыбызга түшүп кетип атат. Ушинтип арызданышыптыр. Биздин устазыбыз Халид Аюби, Дюбанд Индияда сабак берген, анан бизге барган. Дюбанд медресесинин сүрөтүн караса интернеттен чыгат, кире бериште мындай дарбазасы бар да, здание. Üstünde bir bölümü var. Ötkönde birileri айтып келди, дагы деле свет жок экен деп. Ошол жер мага тийип калды, сабак берилген дейт. Мен устазым Халид Айып, анда Шархил Вукайна Нурлан бар окугам. Өтүп кетти, Алла рахматы кылсын. Анан ошол адам айтат, ошол жерге сабак берсек дейт, свет жок эле, ошолор сабак кадимкидей келип, өздөрүнчө гужу болгон бизге келип угулат эле дейт да. Сабак катышат эле дейт. Ушул айткан, өзү кулагымда уккам ошону мен. Искан Палван деген досубуз бар. Ошол айтат, минтип отурсам парда кыймылдайт дейт. Анан не андай мындай деп бирнеге деп айтсам дейт, бар чобагаждан сурайбыз дейт. Мен жаңы келген фатвага. Анын телефонун билет экен. Айтты мага, Палван дагы дем салат ушулоргочу. Анан кийин ал алам бар алам. Анча-мынча көрүнүп калышыга коркпош керек. Алар бизге бирнеке өзгөртүп бербейт, андай кылып бул колду сындырып бербейт. Болгон коркпош керек. Коркконго кош көрүнөт, корко берген болот. Эгерде көзүңүзгө бирнеке көрүнсө, жөн эле аузу биллахи минаш шайтанир ражим болду, бүт тамам. Эң чоң дуа ошол. Намаз окуган адамга дагы жин тийип кетиши мүмкүн, анткени кээде намаз окуган адам деле ката кылып, мисалы үчүн шамдан кийин жанагы таштандыны басып, же болбосо туура эмес жерге заара кылып жиндер дине тийип коюшу мүмкүн. Ошондуктан албетте болушу мүмкүн. Анан жанагы эртең менен жана кечки зикирлерди дайым айтып жүргөн адамга жин тийбейт, ошол сактайт. Бирок кээде зикир айтылынбай калышы мүмкүн да, таңкы кечки зикирлерди. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع فإن الشيطان يدخل رواه مسلم. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytты, эгерде силердин бириңер эстесе, колунан келишинче оозун жаап калсын дейт, шайтан кирип кетет болбосом дейт. Эстегенде деп эстесең, жаппасаң, оозуңа шайтан кирип кетет. Колуңан келишинче оозун кымтып эсте, такыр болбосо колуң менен жаап алып эсте. Бир колуң жетпесе, эки колуң менен жап. Айттыр, оозуңу жап. Шайтан кирип кетет. وفي رواية البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع ولا يقل ها فإنما ذلك من الشيطان يضحك منه. Bukhari'de Abu Hurayre'den aytılınat, egerde sizlerden biringer estese namazda kolundan kelişince oğuzun cevap kalsın deyit. Ha dep aytpasın deyit. Estegende ün çıgat bilesiңер be? Adam osurganda ele estegende dagı özünü erkinde koyup koysan, oşolunda ele bir ün çıgat. A degen, ha degen ündü çıgarvasın deyit. Anken oşol çıkkan ün şeytandan deyit. Oşol estegende çıkkan ün şeytandan, yadhaku minhu, şeytan oşol adamdı şıldığında gülüp jatkan bolat deyit. Wa an Abi Hurayra radıyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem inne ifrite minel cinni
tefallet el-barihata liyaqta'a aleyye salati. Hazreti Ebu Hurayra aytat, Peygamberimiz aytты deyt, bir günü cinlerden bolgan ifrit, cinlerden şustri cini, ifrit degeni, şuluğunu. Oşol kelip, tefallete el-barihata liyaqta'a aleyye salati, bana aralaşıp kaldı deyt, namazım kesiş üçün deyt. Kede şeytan, Peygamber'in körünü örle gözüne. Namaz okuvazsa, Peygamberimiz namazın buzgusu gelip aylançıtap kaldı deyt. فَاَمْكَنَنِيَ اللّٰهُ minhu. Kuday Ta'alam bana mümkünçülük verip koydu. فَاَخَذْتُهُ. Karma aldım deyt. Karma aldım cindi deyt. فَاَرَدْتُ اَنْ اَرْبِتَهُ عَلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِ الْمَسْجِدِ. Uşul Peygamberimiz meçidinin türküklerin birine beylep koyayım dedim deyt. Hatta tanzuru ileyhi kullukum, bağırınar oşol cindi şeytandı körüp alışınar üçün deyt. Karma al üçün arkamdan bu beylep koyayım dedim deyt. Degende Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. Al Süleyman Peygamber'in duası ile. Fazakartu da'vata ahi Süleymana. Süleyman bir tuğanımızın duasının esime düşüp gitti deyt. Duada kanday ile Rabbi habli mulken la yanbaghi li ahadin min ba'di. Saat suresinin 35. ayetinde o yaratkan Kudayım bana uşunday bir mülk berginin, uşunday bir baylık, biyilik berginin, oşol biyilik menden keyin hiç kimge berilmesin dedi de. Oşol cinderge başçılık kılı mülkü Kocaeli'ndeki Süleyman Aleyhisselam'a berilgen ele. Demek bizden Peygamber'e berilip durgu. Kanday? Anda Süleyman Peygamber duası kabul olmay kalgan mı? Kanday? Anı biz düşünbeyüz. Biroq şeytandı karman kursat berdi dağı Peygamber baylayın dep atkanda uşintip Süleyman bir tuğanın dua kıldı ele, oşonun duası kabul bolgondugun barыбыз körөйүl dep turup oşonu baylaganga batınbady. Peygamber oylagan boluşu mümkün. Eğer şunu baylasam balkim karman kursat berdi, baylaganga Kudayım bana kudret berбей koyor. Balkim oşo Süleyman Peygamber'in duası kabul bolgon bolsa men cindi baylay alбай kalat elem. Kanday bolgon күндө дагы Peygamberlerin duası kabul bolуп, Süleyman Aleyhisselam bata kılgan, men oşol batası kabul bolgondugunun alamatı üçün bunu bayla koyayım dep baylagan hareket dagı kılgan jok Peygamberimiz. Alar uşintip biri-birine urmat körсөтөр ele. Azır şunda baylap koyganda ne kılat dilek biz? Ay, Kur'an'da Süleyman Peygamber'in bata kılsa, bul baylap atsa, kanday bu anın patası kabul bolbay kalgan bolobu? Mine? Dep aytışыбыз mümkün ele da bizçe. İlgari Taşkent'ten bir moldake biröv varıptır da Taşkent'te şunda en çoğun moldakege varıp mesele surası aytıptır. Taksırım. Uşul mesele oğur mesele. Kırgızistan'da Tokmok degen jerge varsan oşol jerde bir moldake var. Oşol moldake meni 10 yıl okusa ilimi tügönböt, oşonda mesele sura dep Tokmok'a jönötüptür. Aha. Taşkent'te yok Tokmok'ta olsa dep beçare Tokmok'a geldi Taşkent'ten. Gelip Cankı Moldo'nu taap, taksırım, sizge geldiniz ayttır, taksırım deptir. Taşkent'te bir moldake var, oşağa varım, al men 15 yıl okusa ilimi tügönbeyt deptir. Degende kimin eşenem özü men? İşime pütürgüleşi menikin. Devan desenen gülüp gülüne dem salıp beriptir eken. Bul degen söz, ağlımlar daima biri-birin urmattap, biri-birin ilim menden göptep, allarga kiçpeyildülük menen mamile kılıp durusu gerek bolat. Eğer de ağlım birin-birin urmattavasa, köşedeki avam kel urmattap berveyt. Sen jamandasın, sana kalgandar koşulup optum jamandaşa. Oşon üçün ağlımdardı ağlımlarga jamandap barbaş gerek. Eğer ağlımlar söz gelip kalsa, alardı özünde kaçırıp maktaş gerek, oşonda gana orduna gelet de. Mına peygamberler biri-birine kanda urmat menen mamile kılıp atışadı. Oho, al mınday da aytış gerek. Bul an emes, oşonun kökürögünde kötörüp жүргөн iliminin urmatı. Oşonda dünya tüzdölöt. Janağı Abdülbaki damla cinlerdi okutup davatla baylap salat degen çımgı çın emes mi? Bilbedim. Biroq al jin ilimin, oşuların ilimini okanı bilem men. Ova. Oşunda ilim var akşin, ilimdi. Abdülbaki damla. Davatla baylap salat degen de bütün alanlar. Mümkün. Almet bizden dile mino gebir tanışlarımız var. Oşul jinleri çıkarıp turup Mekke'ye de vergenlerini bilem. Sen bar umra kılıp gel şaka jönötüp öğretken. İyi? Ova.
Jinder okuyt go, okuganda jin çıgarat dep. Çıgargandan keyin ana ne kılam dese, sen Makkaga bar deyt eken. Şunda öyle Makka Medine'de jin köp bolat, jin kirgen taraptan köp.